Sing nyaman tutup. Tak kok musuh-musuh nasi kok lebih dina. Salbut. Taklah. Arapa Ria jalan mae totop. Cek solet touring dina Ria. Apa bener mali beli begina? Orang-orang anyar lah nur calon-calon pemilihan RT. Ya apa? Malah beda berubahan. Cek saya cek RT nabakna dari tahun 90 sampai tahun 2000 Pak Korea tak ada perubahan. Ki Pak, kuna lama teker. Ceria kok bisa tak tahu. Singku pernah angkui lincak, tapi berduk malulu. Makanya singku angkui teker. Polana tadek teguna lincak, rempak putung-putung malulu. Makanya cek mau tahu setan. Makanya bek nari orang anyar, cek wat magawat. Mengleta pur-pur culuk najer ya. Hei, aca-aca bensorong ben Ria. Bek Nigeria korbina setan. Mak caluming culuk na bana. Nyingke, cek lepet cina bana. Nyingke. Kalamun alos jangkir tobelah, lalima piring dari panggilan. Patoros le 3 kilo. Pamereng 3 ajailan. Patoros le. Ngecung. Tak nasi kok mi bedolin tu betul na bek nangecung kak. Ibu na ye. Bona mak ngece ye. Katangku suara nang kok tak menggema yo. Si menggema. Iya marah kingkong wah. Saya keker dari kan Arya. Yo King Kong. Sakeru pak kawuk noro. Ya wes lah bahas kingkong. Sing kok tanya abek na berma persiapan nase pemilihan apa wah RT Carpitan. Oh, munjuri lah mari lah ye persiapan nang kok ye. Ya marah. Lanjut dia. Epa jelas sabun kok. Sudah, perkak kok ye. Sih. Ya saya nggak bek nak kok tuh sportif. Cek mihak saya kemas. Oh, mau berak urusan jeri ya ye, beres ye, kecil kan kok ye. Cek kecil bek na dikit bek na menang lopo dan bisa pati iki ya. Oh, berak jeri urusan jeri ya ye. Ada apa dekap tidak ye urusan ye. Setiap berak kok karya ngubungi Sanuki Musabuna ye. Nah terus dikit betul na pemilihan gemberang aku gember apaan kak? Urusan jeri ya ye. Sare naria perak pilihan RT Carpetan. Cek benih pilihan Kalebunan. Mun Kalebunan ruakan kemper nyor, padi, terus terong kadang ye. Iya ria, yo beben kok ye. Ngangkunya mana kebon. Ya tak seru cek kak, mun dari panitia. Apa boleh bekna panitiana, ngalak karebet tibi. Ki bu, mak ngalak karebet tibi ye. Engkau sportif ye. Ya. Tengku. Lah. Kebon ye. Astaga. Arya mak gemberang ngotak ben patik kak. Iya kan obes aja ye. Ada kan pemilihan RT Carpetan ye, benih Kalebunan ye. Astaga. Itu jadi ya. Motak jeri ya. Nama bekna, rekan semotak. Saya juru pate. Makku sih ganas sekali kak. Ya wes lah, singku papa seraka bekna. Tapi bekna saya nggak milih singku, cik milih yang lain. Oh, urusan jeri ya urusan ate ye. Jadi kan tergantung perjanjian ye. Berema. Boy perjanjian apa berema. Masa aku perak suruh nyoblos terubang jadi. Timbal balik beneran kok. Gampang lah kak mau temu di budi deki. Mesti kok menang ya beda lah dekian bonusa. Mun menang, mun kalah. Ya mangkana pilih singku malah menang. Oh iya pak jelas gelu ye. Mun tak abrik apa lah. Sorry ye. Ya minta apa lah juga kabele. Ya saya biasa ye. Saya biasa seneng nangkok lah ye. Ya cak nabek lah juga cak minta model apa. Ya mun sengkok. Ya model WC lebur ye. Ijek kak. Singku eting-eting aku deki. Kok beruruk-uruk nah. Iya latih, nangkok tak milih buat aja. Milih aja juga boy.
sih kak, jangan ceria lah kak. Bermak Oh, boleh. nak pedesi anyaran Mbak na. Ah, iya maksud saya nggak dia ye, kan lah tahu buat nasi laju. Jadi intinya lah pusen ye, engkau kabut na ye. Nah, satya beres anyaran kok terus nggak kasih anyar ye. Kan lebih room ye. Sih, tahu Mbak na. Ah, tak tahu lah ye. Cek lebet ya udah dangkok ye. Pas obuk na beda ye. Sus, room obuk na ye. Rom apa? Ya room minyak Casablanca sih buat na bejeng tapai ya obuk na ye. Astagfirullahaladzim, saya nggak Mbak na kak, tapi Mbak na hujan. Iya sakit. Terus lah. Ah, Entah seluka. Pokok Mbak na tak melenju, mele singku antik model anyar. sih. Tak pertajam kok je. Jadi kita nyoba ye. Model apa? Tak partaje, model terbaru kak, 2024. Kura-kura ninja. Kura-kura ninja. Iya. Para apa ye? Coba ye. Ya Mbak na dikit lah, gampang. coba, Masa coba coba dulu, aja dulu, nah, ya, tak kecil, ya, bisa marah apa? lah. Marah apa? Marah Tak apa lu? bisa. Jangan, marah. Bisa, uring. Ada ye. Ini lah Mbak na, pokoknya milih singku. Jangan. Tak milih, yang kok je, Lazina. Mbak na malah penasaran. Marah apa? Ya Raf, beri na tahu sekuni. Ya. Pokoknya ari kan. Nyaman pokoknya. Berkerbo yang nggak jeria pera. Boh, pokoknya makin cuk, udah himpitan. Oh, udah kencok ye. Iya lah Ya kak. misalnya yuk lah, moto-motilah pemilihan ye. Ya sayang Mbak na, pokoknya singku kudu menang loh. Iyalah. Mau Baik. suruh tuli nyoblos sering goreng ruah. Mak le tahu kagak ya si baru unik nanti ye enggak dah. Kalangkong, Bu. Hei, Kak Sanuki. Hei, si. Baju oleh. Bayi dah jadi. Benar kan bajunya? Kita dekat ngantuk. Jangan lupa ya, kok panggil Pak Lekor. Jadi ya tergantung Mbak. Nah, tergantung visi misi Mbak. Beda pakan, iya beda pakot. Oh iya Pak tenang, jadi perkepala engkau abri saya keten Kak Sanuki. Sih, mak bodoh pemilihan RT Carpetan. Atuh umbes sih. Wah, iya tuh mah apa Kak? Area skala kecil, benih skala besar. Ya pun nggak jadi ya, tak kira menang jo. Latihan tak atuh mah pasti sejutaan Mbak nah. Bayang kok atuh mah apa Kak? Mbak, nah tak ngerti ongku. Yang kau nafsu ya? Oh, minta saya biasana. Boy. Cek benar otang ngadu kali kang kok kita majer. Tak enggak, saya duka lengan tembak narwa. Ini kita majer kang kok perak nyetor KTP. Yang butin aja enggak kajur ya, jadi kan si tahun 2003 lekor. Tapi ya 22 lekor, kemudian. Oh, cara jeria. Iya. Mulus nih. Gila Kak Sanuki, kan untuk ngening, mbak naik gratisan selama 1 tahun. Iya mau ngening mbak nah, mentah ngening. Nah marah. Bayi mentak ngening ya tak usah. Wah, iya tolos tak ngening mbak, namun nggak jadi. Mentah ada sanggerak nah, roh, ada panggerak. Sebelumnya Kak saya taruh ngeningan kok. Bayi panceri kan ada orang-orang mbak nah, terutama kok. Sila ngadep nggak dia? Bu, pun pas kapi orang yang panceri Kak. Nyorong kok. Bayi cok kan akal. Asal dulu kan ibu, nanti kita lentat lah. Langsung anu. Tapi mbak na yakin jeria, kok bisa menang? Bah, masalah jeri ya. Kok yakin 100%. Yakin pokok panceri Satya marah. Iya latina lah Kak, yang tosa Eroma deki iya, deki malam. Oh iya tina lu Kak, engkau terus sosialisasi ke lu ya? Iya, yang dekian. Iya. Internal lah su. Dah. Dah, menang nggak jerawan. Akan berkah mun dekian gua dah. Hei, Kak. Woi, bro. Sial. Kak, beremah, siapkah pila persiapan nah? Oh siap lah Ju. Ada lah kok lama lepapan Ju. Berma geng. Ya saya enggak, Kak. Engkau pamenang lo ya. Boh. Wakil Pak Lekor saya enggak. Oh, tenang Pak Gun menang gua nah. Iya pokoknya panceri ka piring goreng. Oh,
siap mun perak jeria mare lah. Ah, oreng-oreng panceri apaan, Mbak Nah? Mare lah Kak musongko. Panceri reng-oreng tercetak ya. Di sariaan musongko Kak. Iya mun kareng-oreng. Mun kasengkok reng panitia, kau tuh abri jaminan lain, Mbak Nah. Kalak beuna Kak. Wah. Maksud tuh Mbak Nah apa ya? Area lain, dikit lain boleh Kak. Spesial untuk panitia. Apa ya? PC ketebu. Kan kok kering porbu PC. Ya. Parak sakuni aki ria Kak lanjut tidak. Kan kering panceri PC kok Mbak Nah. Tenang Kak, untuk panitia ada spesial. Apa? Bejera kan tergantung rempek dekik Kak. Boleh tak bisa aja. Kau tuh pak jelas Mbak Nah tia. Cak rempuk ke apa? Beri apa ke panitia Mbak Nah? Sebetna Kak, patenang dijamin dikit bana oleh ria ya. Patenang Raka. Mau nggak jadi kok lah kalau locot Jo. Oh iya, lo pae Kak jaring diin bando. Nggak tahu di nangkok pandek ki nggak jadi anjak lah. Saya biasa boy nangkok Jo. Kak, sapi yang kok andi gaya baru Kak. Gaya kodok nungging. Berema menungging. Iya beria Kak, pas mau ngajarin ria. Oh, ini lah biasa. Bening nggak jadi ya kodok nungging. Ya, coba. ya, budaya. Ya, ya. Mana ria gaya kodok nungging? Mana torwe? Mana apa? Sebut nah. Iya, sekarang malah juri oleh kumpang. Lakonang kok. Cek perak nggak jeria, kalau konang kok gempang. Bria. Oh, cik namporong dia. Tapi dia tambuk lah tepes corak nah. Ayo coba lucu. Ayo Kak, di mana Kak? Ayo Kak. Kok abit lah itu bendel Kak. Marah. Yang putih, nyerang putih yuk. Ayo Kak. Yuk. Yuk.